coba anjek meler nyong. Kan kau nggak bala jak nyembah setan. Ning Yasin kan kau nggak bala suruh jak nyembah setan atau roh setan. Debun Nabi Muhammad engkau re benar pada benereng laki si aja ke tomang. Nabi Muhammad dia pada benereng laki aja ke tomang. Tang tanang re pada iya biko. Benar re pada. Apa? Takok pada keban nyelodur masuk ke dalam tomang. Takok mi regu rengi masuk ke dalam tomang. Ibu sedih kamu nol. Keng beda si maksal bah nyelodur iko. Ya bodon. Ya bagian seler meler. Ye bak menol benar sarang Nabi Muhammad. Caklah ko cuba. Caklah kau coba, nyelodur, ya nyono tibi. Jadi bagian gue laku tak langkong nyon sama orang, tak kau beda saya masuk ke neraka, kuru bagian kali cengkan lah kuru. Suruh jamaahnya mak nyelodur. Pada benar kena santren, saya ngajak ke beda, pas santren bah ngucap, beda apa beda? Ini kan? Tak langkong nyon sama orang, rata-rata nih kan, kelakuan maksiat mana kan? Nikmatnya sekejap, mudorot abid. Tekuk nih. Ibrin contoh. Mana? Kerja wakil. Ambian selingkuh. Selake landi bini, sebini landi lake. Ya kan selingkuh. Ya? Kan ini kan? Mun sebini landi lake, kita selingkuh. Akabin boleh nyaman. Kan ini. Kayak mun sebini andi lake, selake andi bini pasti selingkuh. Cerat. Tak ngetak, ya kan masa ada tawa, jadi beda tua. Tak ngetak, mutiaki ditindatin, ikan tindatin doang. Jadi mau beda apa ajaran, bah toju nih kuburan kan tindatin saya baba, guru kan takut sekedar tasa. Beda sasaran boleh tindatin yatas kan. Tak ngetak, gula makai taruh nasa pilih musin, lah paling ngabit 10 menit. 10 menit, monda pak, cak tak itu moreng. Bener? Keng 7 menit nikmat tah, geni ke para Rabu, parseko na sampai gulaku. Napa hesap ya? Ngetek, sekelangkong. Berarti mbian lebih dejer-gelejer kan tuh. Mulai berdejer-gelejer kan tuh berarti mbian iman sepa. Perseko na. Salah perseko ni kabeni kuna bak melolo. Perseko ke rengbung baru. Anapa? Berarti mon rengbung baru lelebur ke pasebuduan, lelebur ke zina, berarti kini kampun mengajukan proposal untuk iparingi azab ben Allah. Badat ada pasebuduan. Kelangkong. Nakolah. Bada mon mabudu dia remat contoh remat cai saran mon mabudu bini pese mabudu bini na akabe pese ni pemerti bini ni penorok kabe lopot pemerti pabenyanan kedanon anak sakon ni kesan lela budi san lemor seket ngaba-aba ni korang san lemon dukap pi bangak lengaan kota balan rok baton na orang bangak lengaan encan aba teronya ranyan laki bini polan wenduanan anak lemon dukap pi ternyata san wenduanan aduh apa entader bener atau kar boleh betah bener atau kar boleh dan gula de remari yo mak salah malolo. Kini mun beda kompoi, mun beda anak sini gini kan gini cocok. Ngagak atau kar beda anak letak nyaman lambu. Anak keluar tokar boleh. Jadi gue leban sambian tore mulai mesebangkan. Mun orang nih kan lebur mabuduan bese kan mian laoning dengan Isra Mi'raj kurang. Dari mau orang mabuduan bese, anggo hilang ngoi sungai dara kan. Mun pertanyaan, anak apa mak sungai dara kasage? Mak benih sungai Betang boy. Tak langkong, darah ni katakan kehidupan. Coba mon orang beda masalah urusan darah, taring masalah beda. Kanker darah, lemak dalam darah, darah tinggi, darah rendah. Pokoknya bagian darah aja letak nyaman. Berarti sumber kehidupan itu adalah darah. Berarti angoi-langoi sungai darah, berarti ngakan sumber kehidupan orang.
Berarti dia itu merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Kedingaki wahai orang-orang senyak besenah. Kan gula jek bungan mangket Mekas ada lagi soki ang kulebur gula. Banyak sen di pabrik ro. King si beci gula kadang orang pun bedereng di pabrik pakai kebeciin. Tapi mon cena lamba guru-guru ban sambian sing aso akibat ko 2000 malam kita lemas sok mak menolong baca asujud ke cena. Mang tagi bener. Mangken Makasan di kisoki pokon tibi paju kan tak usah jual kadang cena. Paju kan di tibi nih. Alhamdulillah. Jaji baci mun merenggi soki dah romaja raja jasan rasane torot. Aro jan di tibi ruang. Beda kala. Bagian banyak segi soki haram madrasah ban pesantren melo mungkin. Kerlang keru melo mungkin. Matur ke? Matur. Lamba guru ngiding biar lamba guru apa ko sukses guru. Mangoca sengakan mas ko. Pasal laki bangoca sembako ngakan dina. Mayu marung. Dei mak lapo lah. Yo lah ko pak. Matur. Walau kan. Gula lamba ki buru masuk ke kantor. Tahun 98 gula masuk kantor. Ki holi liasin ki abang kang nyan ki buru. Gula masuk ke kantor 98 lan di anak AA guru. Ki holi lagi abang kang. Begitu ki buru tuh. Siapa sih arasanan ki orangnya ki buru. 97 sedan ki hotel ki abang kang berarti kan ki 98 kan ki buru tawa lebar. Bejagi buru satu bu benih gula. 98 gula masuk kantor Pak Harto Toron. Musim ninja guru ingat men. Allah bako ning waktu negara segi beda sukses. Janda budi. Bako dah sukses ada. Mun lambak gula ki 97 98 gula ki ngeding kalimat ngani ka. Daun emas. Ki ngiting gula. Janda budi benih daun emas lah. Apa? Daun semetom pesan emas. Emas sebini jual, naman daun bako, masa bisa boleh. Mangken ni ngak beda mangken ni ngak. Sebuah solusi dari Allah. Orang-orang yang bersukses. Andi pabrik kapi. Waga jauh perokok reng Makasan. Korla kenceng jak kir-bekir merek lepas pacentar. Apalah artinya merek kan sepenting beda kokos roh. Aduh. Harap eki mungkin ya. Makasan kan tu atana acak lecak mungkin ya. Aduh mon bilan melas Makasan itu. Iki pak, iki melas sama bagi. Se nyiram sering melas ki holen. Mon bangken. Wala.